Muthoni wa Kirumba aka Baby Top this time aramwa mwaki wa buru ukaga muhoria thutha wake kwerethera uria aiguite ruo runene na ni thutha wa Gathoni wa Muchomba nore ni mubunge wa Githunguri kuga na kumbura ati niwe wamurugamirire Nairobi na niwe wamurutire Nyandarua atoi Nairobi akimwethera wira studio ciake na akimurugamia no riu macungiriro ati Muthoni wa Kirumba ndari ngatho amu ambikaga kuruma Gathoni wa Muchomba akauga ungikaruma guoko kuria guguteithagia no ukahurunjuka na mwisho onawe no ukarumwo indi wa Kirumba niugite mu ni maheni ati niwe werehire Nairobi na akahurira nginya ithe uria witagwo Roja akitariria ati Roja ari na mbia cia kumuigana guka mwena wa Nairobi indi Gathoni atige kumuhura akiuga ati no amuteithire ketuigue hata wao wananichekelea wao wanasema ati wanakunywa chai wagoje siku yao itakuja. Kwanza huyu mwenye ananitukana huyu wa Kameme huyu ananitukana. Yeah. Baba yake aliniletea huyu mtoto amemshika mkono hivi. Hakuwa anajua Nairobi. And I speak that with a lot of pain. The father brought me that child. Amemshika mkono hivi. Akaniletea third floor Sunrise House Koja. Nilikuwa na shule inaitwa Smart Media Colleges Limited. Huyu mtoto nikaletea na baba yake. Alikuwa nalala hapa Nairobi under my watch for 3 years. Nikamfunza after alimaliza nikampeleka studio yangu mimi nikampatia kazi. I employed her. Mimi nikamemploy. Now that she has landed in Kameme and she's successful, she can now abuse me. She can now ridicule me. She can now bring me down. By the grace of God, one day, that girl will pay. Roja Eni ucio koko mire na no igwo ria ngicambite no igwete ria njambite ati wandehira na yobi unyitete guoko ngiheo irio miaka na na ngithomithio kirai na ngiheo wira riu reke ngwire ti master tu uma riria thino yombirwo mukuida iguaga ciigamba ndina ndi mundu wa kuruta mwana kiriri ndware Nairobi itari na nyeni kai ndakwire ngeriuka kana mundu tocio ri ndarore kuria atereire makinya ke mundu atonaga ka ngirabu yake korage tueka we njorwe Kameme ri wa kwa maguta ri bona hakukua na complain riu mundu miaka na ri kegwathia gukothia ya gutangatha ya miaka igana nigetha uriteirwo it is so unfortunate. Very unfortunate. You know, I got in Nairobi way back in 1975. And I was working with the Kenya Commercial Bank, Kenyatta Avenue. And you know, kwa ona nyezi gukoro ciebegi ni andu gutara. Riu ni nyeni ndakiagite kweri cia kuhota ku maintain my daughter. akora tweka na bithi ndwarihire Riu na bithi ri aramurihira mundu arandihira mothe bithi eu.